السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اسپینش کی ایک irregular ورب آسیڈ کا استعمال پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر۔ آسیڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو یا ٹو میک، کرنا یا بنانا۔ اس کا استعمال ہم کمپلیٹ پریزنٹ ٹینس کے اندر سیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ورب جب پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر استعمال ہوتی ہے تو یہ اپنے آپ کو پروناؤنز کے مطابق تبدیل بھی کرتی رہتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو اسے آئی ڈیڈ یا آئی میڈ، میں نے کیا یا میں نے بنایا۔ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آسیڈ ورب جب جو کے ساتھ استعمال ہوئی تو یہ چینج ہو گئی اسے کے اندر، پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر۔ اب آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ Ayer yo hice todo mi trabajo restante۔ Ayer yo hice todo mi trabajo restante۔ Yesterday I did all my remaining work۔ کل میں نے اپنا سارا باقی کام کر لیا۔ Ayer کا مطلب yesterday یعنی کل۔ جو اسے میں نے کر لیا یا میں نے کیا۔ todo mi trabajo all my work، اپنا سارا کام۔ restante remaining، باقی۔ tú hiciste، you did یا you made، تم نے کیا یا تم نے بنایا۔ اس کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ¿Qué hiciste ayer؟ ¿Qué hiciste ayer؟ What did you do yesterday؟ تم نے کل کیا کیا۔ ¿Qué hiciste؟ What did you do؟ تم نے کیا کیا یعنی کون سا کام کیا۔ ayer yesterday، کل۔ تو یہاں دیکھا آپ نے آسیڈ ورب جب تو کے ساتھ استعمال ہوئی پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر تو یہ چینج ہو گئی hiciste کے اندر۔ usted hizo، you made یا you did، آپ نے بنایا یا آپ نے کیا۔ اس کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ Usted hizo una cena deliciosa anoche۔ Usted hizo una cena deliciosa anoche۔ You made a delicious dinner last night۔ آپ نے کل رات مزیدار عشاء بنایا۔ ڈنر عشاء یعنی کہ رات کا کھانا۔ Usted hizo، you made، آپ نے بنایا۔ جب آسیڈ ورب پاسٹ سمپل ٹینس کے اندر usted کے ساتھ استعمال ہوئی تو یہ چینج ہو گئی hizo کے اندر، یعنی you made، آپ نے بنایا۔ una cena deliciosa، a delicious dinner، مزیدار عشاء یعنی مزیدار رات کا کھانا۔ anoche، last night، کل رات۔ él hizo، he did یا he made، اس نے کیا یا اس نے بنایا۔ اس کی بھی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ él hizo un mejor trabajo۔ él hizo un mejor trabajo۔ he did a best job۔ اس نے بہترین کام کیا۔ él hizo، he did، اس نے کیا۔ un mejor trabajo، a best job، بہترین کام۔ آگیا اسی طرح۔ ella hizo، she did یا she made، اس نے کیا یا اس نے بنایا۔ ella استعمال ہوتا ہے فیمینائن یعنی مؤنث کے لیے۔ اب آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ella hizo lo mejor que pudo۔ ella hizo lo mejor que pudo۔ she did the best she could۔ اس نے بہترین کیا جتنا کر سکتی تھی۔ ella hizo، she did، اس نے کیا۔ ella کے ساتھ بھی hizo لگا یعنی کہ آسیڈ ورب یہاں پر hizo کے اندر چینج ہو گئی۔ lo mejor، the best، بہترین۔ que pudo، she could، جتنا وہ کر سکتی تھی۔ ella hizo lo mejor que pudo۔ she did the best she could۔ اس نے بہترین کیا جتنا کر سکتی تھی۔
अली ईसो, अली ईसो, अली डिड या अली मेड, अली ने किया या अली ने बनाया। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। अली ईसो una pizza anteayer, अली ईसो una pizza anteayer, अली मेड ए पिज़्ज़ा द डे बिफोर yesterday, अली ने परसों पिज़्ज़ा बनाया। अली ईसो अली मेड, अली ने बनाया। una pizza ए पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा। anteayer द डे बिफोर yesterday यानी परसों। और इसी तरह देखते हैं nosotros के साथ। nosotros hicimos, nosotros hicimos, we did या we made, हमने किया या हमने बनाया। जब nosotros के साथ आसेड वर्ब यूज़ होती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर तो ये चेंज हो जाती है hicimos के अंदर। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। nosotros hicimos un trabajo importante, nosotros hicimos un trabajo importante, we did an important job, हमने एक अहम काम किया। nosotros hicimos, we did, हमने किया। un trabajo a job, एक काम, importante, important, अहम। vosotros hicisteis, vosotros hicisteis, you did या you made, तुमने किया या तुमने बनाया। ये यू प्लूरल है यानी तुम सब। तो जब वोसोत्रोस के साथ आसेड वर्ब इस्तेमाल होती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर तो ये चेंज हो जाती है hicisteis के अंदर। इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। vosotros no hicisteis nada ayer, vosotros no hicisteis nada ayer, you did nothing yesterday, तुमने कल कुछ नहीं किया। vosotros no hicisteis nada, you did nothing, तुमने नहीं किया यानी कुछ नहीं किया। ayer का मतलब yesterday, कल। nada का मतलब होता है nothing यानी कुछ नहीं। और इसी तरह ustedes, ustedes hicieron, ustedes hicieron, you did या you made, तुमने किया या तुमने बनाया। ये भी यू प्लूरल हैं। जब ustedes के साथ आसेड वर्ब इस्तेमाल होती है पास्ट सिंपल टेंस के अंदर तो ये चेंज हो जाती है hicieron के अंदर। ustedes hicieron los cambios necesarios, ustedes hicieron los cambios necesarios, you made the necessary changes, तुमने ज़रूरी तब्दीलियाँ की। ustedes hicieron, तुमने की। los cambios, the changes, तब्दीलियाँ। necesarios, necessary, ज़रूरी। और इसी तरह एजोस और एजास के साथ भी जब आसेड वर्ब इस्तेमाल होगी पास्ट सिंपल टेंस के अंदर तो ये चेंज हो जाएगी ईसिएडोन के अंदर। आइए एग्जांपल देखते हैं। एजोस ईसिएडोन, दे डिड या दे मेड, उन्होंने किया या उन्होंने बनाया। एजोस नो ईसिएडोन नादा मालो, एजोस नो ईसिएडोन नादा मालो, दे डिड नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एजोस नो ईसिएडोन नादा, दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया। मालो, रॉन्ग, गलत। एजास ईसिएडोन, दे डिड, दे मेड, उन्होंने किया, उन्होंने बनाया। इसकी भी एग्जांपल सेम हमने रखी है। एजास नो ईसिएडोन नादा मालो, दे डिड नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। एजास इस्तेमाल होता है मोनस के लिए। तो ये था ये आज का हमारा लेसन जिसके अंदर हमने बहुत ही अहम वर्ब आसेड का इस्तेमाल सीखा पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जो कि काफ़ी यूज़ होती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा लेसन। अगर कोई भी डाउट बाकी है इसके मुतालिक तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक लेसन के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।